U posljednjih 10 godina postignut je velik napredak u liječenju bolesti mrežnice, odnosno retine. Dakle, radi se o oku, radi se o sitnim, ali bitnim medicinskim zahvatima koji vraćaju nadu slijepim osobama da će moći vidjeti. O čemu se točno radi, jednom malom čipu, ja neću ulaziti u detalje jer ni ne znam, ali doktor je s nama u studiju pa će nam objasniti kako cijela stvar zapravo funkcionira. Dobro jutro, želim doktoru znanosti Ratimiru Laziću, inače specijalistu iz bolnice za oftalmologiju i svjetlost. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Dakle, riječ je o jednom malom čipu s kojim ste se upoznali u Americi, jednom revolucionarnom rješenju. Ali evo sad što je rekla Zlata, recite vi o čemu se zapravo radi. Pa da, znači upravo te bolesti retine, to su zapravo bolesti stražnjeg dijela oka, a retina je zapravo to filmsko platno na koje se projeciraju slike onoga što mi gledamo. I onda te slike odlaze živcem u mozak. I sad upravo neki ljudi, nažalost upravo to filmsko platno gdje su ti fotoreceptori imaju bolesno, i takva jedna bolest se zove retinopatija pigmentoza, znači njima je to filmsko platno stradalo, ali još uvijek kabel i mozak rade. I sada se napravio jedan mali čip koji ima male fotoosjetljive diodice na sebi, koji se ugradi u očnu pozadinu, on je veličine jedno 3 do 4 mm i on se zapravo zašarafi s jednim malim šarafićem u sredini oka. I onda on podražuje električnom strujom nitice na kojima leži nitice vidnog živca i jednostavno prenosi sliku. Za sad se radi samo o pomoći, dakle, ljudima koji su oboljeli od retinopatije pigmentoze. Da, znači za sad se radi samo o ljudima koji su oboljeli od ove bolesti gdje je to filmsko platno bolesno. Još uvijek mora očni živac biti očuvan i mora biti mozak očuvan. Ali se radi naravno i na tome da se direktno bežičnim putem iz tog čipa slika prenosi direktno u centar za vid. Ali je ipak veliko, senzacionalno otkriće, jer to je po prvi puta u povijesti da smo zapravo uspjeli jednu električnu napravicu spojiti na ljudsko tkivo, na očni živac i vratiti određen vid ljudima. Dakle, taj vid nije za sada neke velike kvalitete. Ali dobro, to su bili ljudi koji dakle nisu vidjeli, a sada... To su bili ljudi koji uopće nisu vidjeli, a oni se sada sa tim čipom ipak mogu kretati, oni mogu prepoznati da pred njima stoji neka osoba, neka zapreka, stol, stolac, vrata, prozori, znači ipak su znatno pokretljiviji nego što su bili prije ugradnje tog čipa. Koliko ljudi dobilo taj čip? Za sada je dobilo oko 200-tinjak ljudi i sad upravo se radi na tome da se poveća taj broj piksla. Znači, znate, kao što su i digitalne kamere imale 1 milion piksla, pa 5 miliona piksla, pa 10 miliona piksla. Tako znači i sad ovaj čip, on ima prvo imao nekoliko stotina tih malih diodica, pa sad već ima nekoliko tisuća. Dakle, povećava se rezolucija te slike. Hoće li naši domaći stručnjaci osim vas uskoro doći u dodir s time ili to za sad ostaje u Americi? Naravno da hoće. Danas tehnologija, znanje, globalizacija se širi jako brzo i jedini je problem što je taj čip dosta skup. Znači za sada ugradnja tog čipa stoji negdje preko $100.000 američkih, tako da to zapravo se mogu priuštiti samo jako bogati ljudi ili neke bogate zemlje koje to mogu svojim građanima. Ali kao sa svom tih tehnologijom cijena će padati. Evo što ste rekli, izuzetno dostignuće u oftalmologiji, upravo ovaj čip, i sada je samo nebo granica. Pitanje kada će se dakle i podići kvalitet ovih koji su imali priliku i dobili taj čip i postigli mogućnost da konačno vide. Da, i treba reći zapravo da se tehnologija razvija u dva smjera. Znači postoji taj jedan čip koji se ugrađuje u oko koji sam percipira svjetlo, znači gledamo prirodno, a postoji i mogućnost da ljudi recimo koji nemaju prozirne dijelove oka nose jedne naočale pa i onda imaju kamericu u naočalama i onda ta kamerica bežičnim putem prenaša informacije do tog čipa. Znači i oni ljudi koji recimo nemaju prozirni dio oka, isto tako, a im je očuvan im je vid, centar za vid i živac, mogu zapravo nositi tu kamericu jednim kao tamnim naočalama i na taj način podraživati. Dakle, ima tehnologija će naći načine kako zaobići sve te prepreke. Kako se napaja ovaj čip? Ima li nekakav izvor energije? Da, on ima jedan izvor energije, jednu malu baterijicu koja se mijenja, ali taj dio gdje je baterijica se nalazi izvan samog oka, tako da nije problem
mijenjati. I do sada već jedno 5-6 godina se neki prvi čipovi koji su ostali u oku se koriste i nisu za sada zakazali. Koliko su bile zahtjevne te operacije? Te operacije su prilično zahtjevne. Traju negdje, u početku su trajale 3 do 4 sata, a sada već traju oko tako jedno 2 sata. Znači mora se baš postaviti jedna elektronička naprava u oko i sa jednim malim šarafićem zašarafiti na stražnji dio oka. Znači ne smije doći do oštećenja samog oka. Meni to sve kao SF, kao malog robota pa smo mu zašarafili nešto. Ovako, vi kažete vrlo jednostavno izgleda. Sjećate se one serije Zvijezdane staze gdje je onaj poručnik, ne znam, koji je nosio one crne naočale koje je progledao. Dakle, stvarno je bila SF, a evo sad to postaje stvarnost. Čekaju nas i drugi scenariji možda iste serije. Vjerojatno. U svakom slučaju tehnologija ide naprijed. Na čemu se dalje radi? Sada ste bili dakle u Americi upravo na jednom kongresu. Tehnologija ide naprijed i dalje se upravo radi na toj činjenici, znači da taj čip direktno prenosi sliku u sam mozak. Ali isto tako treba reći da time što tehnologija ide naprijed i današnje mogućnosti su da se prije upoznaju i sami liječnici i sami doktori. Evo, na primjer, mi sad ovaj idući vikend organiziramo jedan veliki skup gdje će se uživo prenositi operacije iz naše bolnice, internetom recimo u Milano, pa onda u Njemačku, u Španjolsku. Dakle, vi možete vidjeti već danas te neke stvari preko interneta i uživo, a neka ste morali putovati i vijest je dolazila 5 do 10 godina dok je neki novi izum, neko novo dostignuće došlo i postalo dostupno svima nama. Volimo to što nam je svijet postao globalno selo, barem u ovakvim situacijama. Apsolutno. Hvala vam lijepo na dolasku i dakle, evo, radujemo se svim novim medicinskim otkrićima, kako u oftalmologiji, tako i naravno na svim područjima. Hvala na pozivu i pozdrav našim gledateljima.